Nagaland NSCN IM kum kaiming Naga Indo ceasefire changdi bating naimik puichi tawgaibegu program je naik paike ziket kumchangna jangkai kana mamaige Dimapur gena bamdele izekachule zaichige chairman ceasefire monitoring group LT general Amarjit Singh Bedi kachibipune special invitee changja chigen kyawang gaidele izekachule zai Naga Indo ceasefire tingkum kaiming changdi bigu chitawgaibegu program ge wongme Naga Hohom gu leader merme za NPO zai United Naga Council Dimapur Naga People Movement for Human Rights zai Naga Mother Association zai Naga Student Federation zai Global Naga Forum ai mebone du wangai dele izakachule zai chipau gu program ge wang maramena tingkum kaiming Naga Indo ceasefire lungi ze Naga solution zai Naga political issues pepe kaima tab zigina pnilung mak samrama du damgai dele izakachule zai chige NSN IMLT GN RETD VS ATM VC member of collective leader of the NSCN and team leader CFGRRC ceasefire ground rule review committee na keynote speech sabge tingkum kaimnge Naga Indo ceasefire bamga dibze zimna guring ting hangge ma du ka chambega dele zai ma du kaklyang basamak dele zaka cheble The US go House Speaker Nancy Pelosi ka chebe puine Taiwan ka deng kyawang rabje chuna chi sing dele kyawang singu dele zaka chele itinerary report mena sajak paike zikna tingmui nchakreuze minute himre hige Taipei ze wang changule zaka chele zai Taiwanese good TV channel set news ne saja US House Speaker Nancy Pelosi ne Taipei songsam airport ge local time kunta kreuze minute hadaiming ye hige tachu daigule zaka chele zai chige Taiwan ge wang changai de ne Grand Hyatt Taipei hotel ge tingmui zeket top security meza kailuze US go House Speaker Nancy Pelosi ka chebe puize zaigai gule zaka chele zai US go House Speaker Nancy Pelosi ka chebe puine Taiwan ka de kyawang rap zigena US me go aircraft carrier madai China man ko takte lame za China chapai mrame ko tate rola me ka chebram ze pi rozen ting sangza la dele zaka chele zai US go fighter jet F-16 banai aircraft carrier ze wang changza Hawaii Japan South Korea ge hiket ka jan ting ze lamui zaka chele za US go House Speaker banai Taiwan ka de go President za ka paike zik chum sumai ting chon chat set hi ge hadaugule za sale za chige Taiwan ka de Parliament go ruling party banai opposition za hadau za sam patau dimrme ngom paugule za ka che iron mak za Taiwan ka de go lawmaker banai US ga de go lawmaker za rolo za ma patau ka nang len za ngom pau kam gule za ka chele za China na US go House Speaker Nancy Pelosi ka che puine Taiwan ka de ge za kyawang za gdi mram za ngom paugule be selu bloge zai wang singule be chi singlu bloge China mne pani lungai lak za pani go te chirma zai pani go gari za dui neir me ika ka sangbra me sungklinge telia za kablia za gimi za mbud sang za lamui dele za ka chele za pani lungai lak za US go House Speaker Nancy Pelosi wang rab zigene mak tale ne telia za lamui dele za sale Zai Taiwan gdei go Defense Ministry ne saja chuna Chinese go fighter jet hreine limbung madai je Southwest Taiwan Air Defense Zone ge wang changai jala muidele je ka chele Zai China gdei go President Xi Jinping ka chibipe ne US go President Joe Biden ka chibipe je phone ge ne call te lu je kekezem pause Joe Biden ka chibipe je China go President ne warning page sam khrit pe perege pega je page US go House Speaker Nancy Pelosi ka chibi puize Taiwan ka deng kyawang makraba hangana sam khrit brame US go President Joe Biden ka chibi page pega dele je ka chule za US go House Speaker Nancy Pelosi ka chibi puine Taiwan ka dei je kyawang ai le designa China nai Taiwan me je reizam pung chura hangen nomgai dele chipo zigena haim na je Zeme news man sa je pihi plon sang nege pigai jabam ra hange kyam gai dele nangni soge latest news zai nangni soge man sa pa tawdi brme liagai jabam gule haim na je klum dele